believe na wala pa naman akong story, and you know what I'm excited about is sa kadugay na nabati nako na pain, na kato na pain is ginahimo nako siyang shift nako siya as fuel to do more para kay Lord. Managing be better, not bitter. Tinuod yun na. Because I believe that if you delight yourself to the Lord, He will give you the desire of your heart. And my desire of my heart is just peace of mind and healthy lang ako mga anak. And I don't have anything na to brag about pa. Ang gusto lang ako i-brag about is grabe na kapalangga si Lord. I'm ready to accept everything iyang hatag sa kuha. Naanak ko sa inana ba? Sa point gani na ako ang mga breaking point, himo na akong breakthrough point.